Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya sai rang le barabi in car rel konga leido chima ruang sompa kualak chu ani to Governor Dr. Hari Babu Kamambati le Chief Minister Puzoram Thangaten sai rang rel kong leido lai chima na chanta chungte thinung taka antor pui thuan soi President Vice President Prime Minister le Shroi tu dangten Chandrayaan 3 hlotlian na ISRO anlom pui thuan soi President Draupadi Murmu chu Nimin Khan Goa University Convocation vai somthum palina ahman pui Barabi le sairang in car rail kong le do na tho meka sairang 0 point kurung luya rail kong tur do mek chima thi te zinga ruang som pakua lak chwani to a liam tor pathum chan chwani bok Nimin zingdar somri ma thet khan leido lai hi chima na thok tu somni paruk an thi ni hretani a rang takin chan chuan na tho ngalani a Aizawl DC le SP te chuan a hmun thleng halin district administration le police department te baka department dang ho tu te chuan chia to na hmun hi an pan ngala QRT quick response team le NDRF ten chan chuan nan thok ngala civil hospital Aizawl baka leng puile sairang PHC ten medical aid an pebok ani QRT le NDRF te hian lei in ngana ban chip atangin na thok pakha chon chan chuaka QRT official pani lalriat zola le lalfak zola te chuan hen thok tu hliam tur hi metar za zeta sang ban chip atangin an na thla ani chia to awanga nuna chan an ruang lak chwa to te chu ZMC le Aizawl civil hospital ate postmortem kalpui ani a ruang hi troi thelo tur bot se ani nuwa railway department hena an chen na khuwa theu thlen turin hlan an ni ang tundin hmana chan chuan hnai ngor taka tho zui zelani a Mizoram Police BSF le NDRF te thokhovin thei top chu ani Governor Dr. Hari Babu Kamambatian kurung lui chunga rail kong siam meka leido chima wanga na thok tu zinga nuna hlutak chan nom chu pe ti thule china thleng chuan a thon tak zet thua soya vandone tok ten an kal san tak an chung ta tor pui thua soi ani Chief Minister Puzoram thanga point sai rang rel kong leido lai chima nuna chan ta chung ta chu thinung taka a tor pui thua soya chan chuan na thok tura kal khom te chunga lom thua soi bok ani Lok Sabha MP Pusila Rosanga point leido lai chimna mun hi atlo a Transport Minister Puti Zelan Klonga Pokilal Donglan MLA Home Commissioner Pulal Engmoy le Chief Secretary Dr. Inu Sarmai Baka Civil le Police Ho tu te komin chan chuan na tho konga malak dan turte an soi howani MP chuan vandona thlenga wanga rel kong siam na tho zo hun a khotlai deuh don ta chu poyati thu a soi bok ani Chief Secretary Dr. Inu Sarmai Nimin Khan Mizoram State Archives atlo Chief Secretary chuan thatharan ni rukle ni sari hian The Heritage Consortium Patna HDFC Bank le Art and Culture Department te tang hovin Mizoram State Archives hola an bo sai tur workshop on preventive and curative measures of archival records along with the latest methods of its storage chungchanga ahmun le ma tur ten dekin malak dan tur te thok tu te ko mu a State Archives a record von that mek din hun ten dekin State Archives in record an von that mek chu be tham hle a ria thule record poimo von that konga Mizoram Sarkar no department sang te chu tran lak angai hleya a ria thu soi Chief Secretary Dr. Inu Sarmai hi pulal than sanga Art and Culture Secretary P. Carol VLMS Dong Kimi Director le Pukel Ruala Deputy Director tin Troy Oma Pulal Muan Puya Archivist in Alo Dong Songani Dr. Inu Sarmai hi Chief Secretary Mizoram in kan to zinga Mizoram State Archives lo masaber ani Mamit Khodai Tuidai Road Kong Chaka no pangruang charani a he ruang char hi Mamit Simveng no pangbo ni in achung de chon an pom ani kan correspondent ton danin no pangruang hi chol chinani a Asol chin na po ro to a ruang hi an mu na chak de loka no pang daiwa kin khub lang a mu chu puiting te hrila puitling an han fi hian ruang hi chol chin na mu ani a thom no in bel lovani pon to ongin lalram ro da kum som bakhat pilal vul moi fapa mami chimveng mi chu kar kalta je to mi jing tang khan chin thelovina bawa lalram ro ta hi pian phung rol ban lo pian tira tanga bengong la tong thelovani a achung da chon ruang char hi ama nge ni ti pomin an la ani Tun furtui le nina lak tak ti sopi le chu amota village council bultumin nimin khan do zo ani a nilu chungin man ruala khom chopa do zo ani hele do na tura hian khotlang mi puile pol sang te tang rolin nitin mi za rolin an thokani kan correspondent soidani bill to MDC puisilmal somaza sai malang na in leido na hi thoni a Disaster Management Department Mizoram chan cheng no nga ape ani ti sopi lui hi si ha tang kilometer sompanga vela hlani in Khopali amota thiasha resika le tipi ferry te chang lang na berani a heluya hian
leyom lo chuan heng khopali te hian harsana sang sang an toka damlo mithi le ele in lak na ber ani awangin apoimo le ani oga satir ruwa sur faka khan leyom sa chu tuilen hian ala a mipuyan mangang he a leido le watanga awangin bial to MDC poisilmo samaja sail chuam DMNR minister polo sabian hmalin minister hen disaster management department directorate atangin rohman nasiam saka sumpek chuang nga chuan mipuin harsana an to reidono wangin bial to MDC le amota VC tem atheng angin man dole atulang angan ngai tu a sum achu huna siamram mai turin ma an lata ani helai lui hi pi Mizoram PWD tangin fawanga tangin Bailey Bridge do toro mana siam me kani bok nimin leido zonia hian heng khopali VC te NGO le kothon shoi tu ten tlangin BL to MDC poet silma sabaja sai hovin leido zo lom na hun an mang ani mamita lirthei manga ezong ten thotan ni tanga mamit district kong poi mo ber national highway za pariat andan cha chu thunai tu ten inrem na anla nei theilo wangin kong pui an la dang chun zom zel mamit district kong pui le tere le thom that an nge ta wanga national highway za pariat andan cha chu sarkar thunai tu ten in bethin ma serem na anla nei theilo wa kong pui dan cha chun zom zel ala ni a kan correspondent thon danin kong dang tu lirthei nei tu pol te le sarkar ayute voin hian in biak an tum le ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani President Vice President Prime Minister le ram shuai tu dang ten Chandrayaan 3 hlotlin na ISRO an lom pui thuan soi President Draupadi Murmu chuan ISRO scientist te chuan Chanchinthar pui takan ziak te asoya Chandrayaan 3 chu khovel pumta na hlotlin na ani ati Vice President Jagdeep Dhankar point Chandrayaan 3 hlotlin chu India ta na hlotlin ro pui le space lam zir chen na konga kepe na lian takani ati a Prime Minister Narendra Modi chuan ISRO scientist ten hlotling taka kha a Chandrayaan antrum tir thei chu alom pui thu South Africa zina teng na soya India hlotin chu India ta chu ni big lo ti soin khovel mihring zong zong te hlotin ani a huno kal le zel turat kha azin konga po atangkai he don ani ati Union Minister of Space Science and Technology Jitendra Singh Union Home Minister Amit Shah Union Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur BJP President JP Nadda Congress President Malik Arjun Kharge le Congress Shruai Tur Hulganti te point ISRO lom puna thu an chu ani ponto angin Indian Space Research Organization ISRO ku chuak lander model LM Chandrayaan 3 chu hloting takin nimin kai daruk lamni li khan kha atuma July ni som player ka chu Chandrayaan 3 hi kha tum tura sata tangka chu pathum na ani President Draupadi Murmu chu nimin khan Goa University Convocation voice somthum palin ahman puya thu sein digrine tharmi somnga pangale gold medalist za samruk mechi ani theichu lomamati thu soya Pimurmu chuan Goa University National Education Policy noya interdisciplinary program akal pui chu lomamati thu soibok ani President chuan National Education Policy chuan zirna tha nei konga in thak dalam na tam tak asiam ti soin thiam thil ma so na le chortlak ni turina bo saini ati he huna hian governor PSS Pillai Chief Minister Dr. Pramod Chavan le mi poimo dangte antel ani Prime Minister Narendra Modi chuan huno kal tur thira BRICS siam atul thu soi nimina BRICS summit Johannesburg honna he thui soin Prime Minister Modi chuan malam hun thlirin technology man thiama poimo donati a kumsom ni kal chungin BRICS chuan jin kong thui le ro pui taka zo a an pol chuan hlotin ro pui tak tak an nei to ti soin BRICS ram te chu G20 African Union tel khop tu te ani thu soibok pomodi chuan BRICS tana kongthar siam turin India chuan rodna tam tak ane ti soin railway research network te MSME te nen tho hona thane te online BRICS database siam tele startup farm te ti masona tu thu soya he kongchang chang hlotin tam tak mu ani chu lomamati thu pomodi chuan soya India chuan BRICS ti len po athop ti asoi lang bok ani Prime Minister Narendra Modi chuan tum pathiani khian Akashvani kal tangi mi puiten hena thu soina man ki bat program mang le dona Mizo tonga lelin chunzomanga tuntuma mi hi episode za palina tur ani Chanchinthar cherti topna na tang pui sai rang le barabi in car rail konga leido chima ruang som pakwalak chu ani to Governor Dr. Hari Babu Kambambati le Chief Minister Pujaram Thangaten sai rang rail kong leido lai chima na chan ta chung te chu thinung taka antor pui thu an soi President, Vice President, Prime Minister le Shruai tu dangten Chandrayaan 3 hlotin na ISRO nom pui thuan soi President Draupadi Murmu chuan nimin khan Goa University Convocation voice somthum pali na ahman pui chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani